Šta učimo u školi za barmene, šta učimo na bar akademiji? Pod broj 1, ne učimo flair bartending, pogotovo ne exhibition flair. Da, učimo vas i pokazujemo vam kako da radite fine katove, fina sipanja, kako da radite working flair sa barskim alatima, ali to je otprilike to što se tiče egzibicija. Dakle, samo ultra praktične stvari koje kasnije možete da razvijate u sopstvenu rutinu. Ne učimo samo koktel miksologiju. Dakle, ovo nije nekakav koktel crash kurs u kojem mi treba da vas naučimo mojito, margarite, da vas naučimo frozen pića, frozen daiquiri i pinja kolade, 50-ak receptura i da vi onda idete dalje sa tim, tražite posao, radite gažu tezge i zarađujete super. Nije loše, koktel crash kurs nije loš, ali ovo nije profesionalna bartender škola. To jest, to ne bi bila profesionalna bartender škola da se samo radi miksologija. Ok, jeste, miksologija jeste najveći modul u okviru pro bartender škole, ali zamislite, recimo, pizza majstora koji želi da pravi picu, a ne zna šta je brašno, ne razumije tijesto. Na što će ta pizza da liči? Ni na što. Prosto nema smisla. Ako pravite mojito, onda mora da znate šta je rum. Koji rum koristite za mojito? Zašto je tradicionalno jedan tip ruma za mojito, za daiquiri, za pinja koladu, gdje su nastali, zašto, to jest, ne bi bilo ok da radite negroni, a da ne znate šta je džin, šta je kampari, šta su vermuti, kako da skapirate cijelu priču pozadi. I na kraju krajeva, ako ne poznajemo plemenitu kapicu, ne poznajemo destilate od koje radimo koktele, ali isto tako i ne poznajemo odležale destilate koji će biti barem 20 do 30% poručbina u profesionalnim barovima, u vrhunskim barovima. Nećete da radite samo koktele. Ima da otvarate boce vina, da preporučujete boce vina, da uparujete vina sa jelima na preporuku, da servirate kraft piva, da pravite jednostavna mixed drinks, miješana pića, također da pravite, tako da radite koktele, ali i da slušate poručbine, da poslužujete stvari na poručbinu koja zvuči kao molim vas dajte mi najbolji bourbon koji imate u baru. Ili šta je najbolji Islay whisky koji imate. Ili neko dođe na engleskom, recimo radite na brodu, ili negdje na sezoni kod nas dođe strani gost i kaže na engleskom jeziku what's your smokiest scotch? Pita koji je najnadimljeniji viski, referira na Islay najvjerojatnije, koji imamo u našem baru. Traži vam scotch, a vi mu ponudite neki bourbon. Traži vam nekog bourbona, vi mu sipate Jameson. Dakle, barmen nije samo koktel majstor. Ok, jesi ti majstor koktela, ako ih savladaš i kad ih savladaš. Što će nakon godinu, 2, 3 iskustva na pravim lokacijama i zalaganjem, čitanjem, odlaskom na kurseve, dodatno seminare, edukacije, i online i uživo, takmičenja, sigurno da dovede do toga. Ukoliko budete marljivi i budete slušali starije kolege, nas, gdje treba da idete dalje da se razvijate u ovom kraftu, da biste zaradili realan novac. Mislim, za 700 eura više ne može da se radi, od toga ne može da se živi. Treba da zarađujete u kasnije 20, barem 2000 eura mjesečno, sa tipsom. Da će Bog i više. Dakle, ne učimo samo koktel miksologiju. Bar akademija, program profesionalne bartender škole se sastoji iz 5 modula. A to jeste koktel miksologija, pure praksa, zajedno sa koktel miksologijom. Zatim, drugi najveći modul je poznavanje destilata. Radimo tastinge, to jest degustacije, apsolutno svih tipova odležalih i neodležalih destilata sa kojima možete da se sretnete u baru. Tekile, mezcali, razni drugi agave destilati i neki drugi destilati koji dolaze iz Meksika. Žitni destilati, vodka, džin,
tradicionalno džin, žitni destilat, i viski. Pa imamo tastinge, Scotch viskija, Irish viskija, Japanese viskija, Amerikance degustiramo, Bourbon, Tennessee, rye viski, zatim konjake i druge tipove brendija, radimo komparacije na svim nivoima, odležale rumove, vrhunske rumove od kojih neke boce koštaju i po 100-150 eura, kako biste znali da razlikujete ta plemenita pića po njihovoj teksturi, mirisu, aromatici, da razumijete sirovine od kojih se dobijaju, da razumijete procese proizvodnje, da znate da preporučite, da znate da radite miksologiju sa tako vrhunskim stvarima, bez poznavanja ovog drugog modula, spirit nauke o destilatima, niste barmen. Nakon toga i nakon miksologije, što idemo cik-cak, dakle ne radimo tipa sad 7 dana samo degustacije, nego radimo 2 dana miksologiju, pa 1 degustacija, pa opet radimo dan miksologiju, pa onda opet radimo, ne znam, 1 degustaciju ili idemo u vinariju na wine tasting ili u restoran na večeru, sa wine tastingom takođe, i tako dalje. Dakle, nakon ta 2 modula, koja jesu gros ove škole, učimo vas vinski bonton, učimo vas bonton stola, kako da otvorite vino, kako da poslužite, kako da preporučite, kako da uparite sa jelima koja su izabrana, koje su razlike između fine dining, restoran, vinske kulture i one nekakve casual sip koncepta uživanja u vinu koje možemo da sretnemo u vinskim barovima. Učimo vas o sortama, učimo vas o vinskim sortama grožđa, učimo vas o istorijatu vina, učimo vas o tome kako da složite meni, kako da složite vinsku kartu. Nakon toga craft beer tasting, idemo u craft pivaru, degustiramo razne stilove piva koji potiču iz Belgije, Njemačke, Anglo-Amerike, Irske i tako dalje, i učimo se isto tako o sirovini od koje se dobija, nešto malo o istorijatu i probamo sva ta tradicionalna i craft piva da znate i tu da hendlujete, ali nećete svi apsolutno da radite o mainstream koktel martini barovima, neko će od vas dobiti sjajnu ponudu da radi za 1.500, 1.700 eura u vrhunskom pubu koji ima 40 piva samo na tep, samo na točeno. Gdje i još 500 boca craft piva negdje. Mislim, zašto biste odbili zaradu sa bakšišom od 2.500 eura samo zato što želite da radite u mainstream koktel baru? Ok, super, lični izbor, ali ima i u craft pivarstvu i u tim takvim barovima i pubovima ima vrhunskog hedonizma i to treba se prođe da se nauči, kao što ima u vrhunskim restoranima i wine barovima, pa ako imate šansu da zaradite novac i da naučite da radite tamo, da učite dalje o vinima, što je bio nekakav next level za svakog barmena i konobara, onda bi trebali da uzmete i takav posao. Na kraju krajeva, jako lijepo se zarađuje radeći u vinskim barovima i dobrim restoranima. Posle toga vas učimo o karijernoj projekciji, učimo vas o barskom menadžmentu, restoranskom menadžmentu, ukratko u nekoliko dana u online video predavanjima, to na kraju kursa, da vas spremimo za internacionalno, ali i lokalno tržište rada, da znate koliko vrijedite, koliko vrijedi vaša tezga, gaža, za koliko novaca treba da odradite svadbu za 500 ljudi, napravite 700-800 koktela, da li treba da naplatite čaše koje nosite, da li treba da naplatite transporta koji idete 200, 300, 500 kilometara, koliko to sve zajedno vrijedi za vas troje koji ćete da odradite takav jedan event, da li možeš sam da odradiš tako nešto, pa da ne ispadne baš dobro ili ti trebaju pomoćnici, pa s tim u vezi kako da napraviš ponudu. Šta da očekuješ u Dubaju, koliko se uči tamo, kako funkcioniše barmenski posao na kruzeru, koliko se zarađuje, zašto bi trebali da odete tamo, koje su najbolje lokacije na sezoni, ovde kod nas i tipa recimo u Grčkoj, Italiji, Španiji, gdje da odete da zaradite svoj novac, a gdje da odete da učite radeći kao barmeni u neke od vrhunskih barova, bilo po Evropi, bilo dalje. I na kraju imamo wrap up, imamo nekoliko praktičnih radionica da provježbamo, da se ispitamo, da se
preslišimo svi zajedno i da vidimo šta smo mi to naučili. Imate da odradite 7-8 referata, koji su onako kratki referati od nekoliko pasusa, čisto da istražimo kako funkcionišu destilerije džina, ruma, raznih tipova brendija kao što je konjak ili raznih tipova viskija, pa kad radimo degustacije, testinge, recimo škotskog viskija, onda svako od vas dobije po jednu destileriju da ukratko napravi jedan mali referat na jednoj stranici, da izbaci koje to sve edicije ta destilerija radi, kako izgledaju, ubacite par boca, bukvalno možete iz telefona, iz kompa, tako nešto da završite. Stavljate to na grupu i na taj način jedni od drugih učimo. Kao što vidite, barski kraft i barmenski posao nije samo koktel miksologija i ukoliko imate ambicije da rastete i razvijate se u ovom poslu koji kao i barista kraft nevjerovatno brzo raste, zato što je sve manje kvalitetnog osoblja, sve manje generacija koje sad imaju između 20 i 30 godina koji žele da se bave ovim kraftom, što dalje implicira da cijena rada samo raste. I gledate u projekciju od nekih 1.500 eura fiksne plate sa bakšišom 2 do 2.500 eura na sezoni kod nas, za solidne barmene, za vrhunski još više, kad postanete vrhunski barmeni, jel? I gledate u projekciju od recimo 3 do 5.000 dolara na kruzerima, na nekim lokacijama u kozmopolitskim gradovima gdje možete jako fino da naplatite ili na nekim turističkim lokacijama gdje naplaćujete gaže, tezge, svadbe, korporativni evente gdje radite koktele sa svojim ekipom po nekoliko hiljada eura za takav event. Rekoh, prospekti su sjajni u idućih 7-8 godina jer će sve manje ljudi da se bavi ovim poslom, a ukoliko vas zanima i da se razvijate karijerno, a isto tako i da zaradite novac, onda ova škola ne bi bila loš izbor za vas.